Do 1994. godine osnovna škola Petar Kočić u Temerinu imala je po jedno mađarsko odeljenje u svakoj generaciji, ali su tadašnje opštinske vlasti odlučile da deca koja pohađaju nastavu na mađarskom u buduće to čine u zdanju osnovne škole Imre Kokai. Ta praksa je nastavljena sve do danas, a pokrajinski ombudsman Aniko Heinrich Muškinju naglašava da je to učinjeno protivzakonito. Izvršili smo kontrolu rada dveju osnovnih škola i našli određene nepravilnosti. Mi ćemo preporučiti da se te nepravilnosti otklone, a to bi značilo da se usklade pravno i faktičko stanje, odnosno jedna vertikala od 8 razreda koja je upisana u školu Petar Kočić da bude vraćena u tu školu, a ovog momenta pohađa nastavu u drugoj školi. Iako su se članovi odbora za međunacionalne odnose pokrajinske skupštine saglasili da je potrebno unaprediti učenje srpskog jezika u manjinskim odeljenjima, a pre svega sprečiti institucionalno obrazovnu podelu dece na nacionalnoj osnovi, Đula Laslo, poslanik pokreta Mađarske nade, je rekao da bi se tako narušila, kako je rekao, mađarska duhovnost u školama. Samo će ovo povećati tenzije u Temerinu, jer sad ono što funkcioniše sad na silu da se to promeni, ja mislim da bolje da pravno regulišu, dakle faktično stanje da se ustanove da ovako treba, dakle da ostane dalje jedna mađarska osnovna škola i jedna srpska i ta deca da uče na svom jeziku i po svom duhovnosti, dakle jer duhovnost odmah se ukida čim se pomeša škola, uvek se stvara taj većinski podsticaj i to nije u redu. Odbor za međunacionalne odnose će, kako je rečeno, nastaviti da prati situaciju u Temerinu, a uskoro će biti obnarodovani i podaci o tome koliko je lica procesuirano tokom istrage, odnosno o broju pravosnažnih presuda. Događaji u Temerinu su počeli 11. septembra kada je petoricu 16-godišnjih srednjoškolaca srpske nacionalnosti ispred kafića M1 u ulici Narodnog fronta u tom mestu pretukla grupa mladih Mađara.